Zaseok Vrelo, ili kako se prethodno nazivao Istoci, se nalazi na oko 15 km od Soko Banje. Deo je sela Čitluk, a u njemu, pored crkve Svetog Ilije iz 18. veka i izvora reke Moravice, se nalazi i jedan arheološki lokalitet. Lokalitet je prvi put registrovan 2011. godine prilikom projekta vezanog za traženje paleolitskih pećina i potkapina koji se sprovodi u organizaciji Filozofskog fakulteta i Univerziteta Arizona u Tucsonu. Tom prilikom je obiđena pećina koja se nalazi nedaleko odavde, to je sa druge strane na ovim stenama, i tom prilikom je obiđen i ovaj lokalitet ovde, znači ono gde su konstantovani ostaci keramike iz antike i ranog bakarnog doba. Znači ovo je još jedan lokalitet, kažemo gradinski lokalitet, iz ranog bakarnog doba koji potvrđuje da je Soko Banja bila izuzetno interesantno i primamljivo područje za populacije, znači ono iz ranog eneolita, odnosno između 4500. i 3500. godine pre nove ere. Na samom vrhu brda stoji planinarska oznaka Vrh Čukica. Vidljivi su i ostaci suhozida koji se proteže njegovim obodom. Prema priči meštana, reklo bi se da su savremeni i napravljeni u vremenu od poslednje 2 veka. Dr. Petar Milojević ukazuje da ovakva tehnika gradnje i ovako nasledan kamen bez maltera predstavlja sličnu fortifikaciju kako se koristila u praistoriji. Međutim, ova tehnika gradnje i ovako naslagan kamen bez maltera, odnosno suhozid, predstavlja znači ono sličnu fortifikaciju kako su se koristile zapravo u praistoriji, koje počinju svoju primjenu da imaju zapravo od eneolita, od bakarnog doba, znači. Tako da možemo govoriti da je ovo neka sekundarna eksploatacija, znači ono kamena koji je možda već bio tu, znači ono i koji eto prati ovako kružne konture ovog najvećeg platoa, znači ono koji ide i možemo pretpostaviti da je sekundarno upotrebljen, to jest obnovljen, znači ono za potrebe savremenog stočarstva. Pored keramičkog materijala, meštani su ovde često pronalazili i raznorazne kamene alatke, znači poput žrvnjeva, kamenih čekića, alata. Nažalost, lokalitet nikad nije arheološki bolje ispitan, to jest nije iskopavan, znači ono tako da nemamo uvid u stratigrafiju, već samo u površinske nalaze. Definitivno prema površinskim ostacima možemo biti sigurni da je ovde u jednom periodu, znači ono bilo neka antička stražona ili tako nešto, znači ono s obzirom da se sama Čukal nalazi na strateški dobroj poziciji koja kontroliše čitav istočni, ima pregled na čitavu istočni deo Sokobanjske kotline. Brdo i lokalitet se nalaze u neposrednoj blizini izvora reke Moravice. Naš sagovornik ukazuje da su izvori gotovo u svim kulturama simboli rađanja i početka života, tako da se vrlo često pored njih nalaze kako preistorijska, tako i kultna mesta. Nedaleko od izvora, na nekih 200 metara i par minuta hoda, u podnožju planine Device, pod Devisinskim kamenom, nalazi se i Vrelska pećina. Pećina ima sferan ulaz, kraći hodnik i ogromnu dvoranu osvetljenu vigledom sa vrha. U dnu dvorane su i 2 bočna kanala, a od silaska deli stepenik visine oko 5 metara. Arheolozi koji su tada boravili u Soko Banji istraživali su ovu pećinu u potrazi sa naučnim dokazima o postojanju preistorijskih kultura. Prilikom rekognosciranja pronađena je jedna ljudska butna kost koja se trenutno nalazi na analizama utvrđivanja starosti i koja će možda znači ono dokumentovati iz kog perioda je znači ono zapravo ovo ovde brdo korišćeno i da li ovo bila neka znači ono možda naseobina, možda neko kultno mesto, znači ono za vršenje nekih obreda ili neko pribežište naselje, znači ono u praistoriji. Značajno je i pomenuti da se u blizini ovog lokaliteta nalazi potez koji se naziva Kremenac. To je mesto prirodnog izvora minerala kremena koji je prema rečima arheologa u praistoriji bio jako značajan resurs od koga su se proizvodili razni kremeni nožići, a pomoću njih pravljeni alati korišćeni u svakodnevnoj upotrebi u domaćinstvu.